فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمن تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدم أمهبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إعظام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أفضل الأذكياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أفضل الأذكياء. السلام عليك أشقى الأذكياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أشقى الأذكياء. السلام
صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نكون إن كيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نكون كنوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول كنوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا تمنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شباب الإله هداة الشباب تعالوا تعالوا في فصل الحيطان أهاب النبيون بنات الشباب فانتم لبعدني دعوى سجاب إلى الله ندعو إليه المآب شباب الإله هداة الشباب تعالوا تعالوا لفصل الحيطان أهاب النبيون الشباب فطوبى لعبد دعوى السجاد إلى الله
خيبرا سلوا الدبخا غبا وجه السرى سلوا ملك كسرى سلوا قيصرا سلوا الحق فوقه ما كبرا سلوا لي بيداكم كشفت بالحجاب شباب الإله هدى الشباب تعالوا تعالوا بفصل الحيطان أهب النبي ونادى الشباب فطوبى لعبد دعا واستجاب إلى الله ندعو إليه المآب. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه نور ببرهان. من كان يعلم لا يرمين أبا بكر ببهتان ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا عليا أبا السبطين نعم الفتى أوصى به الله في سر وإعلانه فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد. رب العباد بجنة ورضوان فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازاه بإحسان. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المصطفى
المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولنمدح محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة ومدعا لي شاكرا نرجو من فضل المولى اكدي حوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولنمدح محمد عمر ابن الحفاني مبشرا بالجنة ولعدل شاكرا نرجو من فضل المولى اكدي حوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولنمدح محمد كرم العلي حيدارا سر النبي الوالي وسيد الشرفاء نرجو من فضل المولى فرج به همنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير والنذير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه ابن وظهر وجهه كالقمر وذن وظهر وجهه كالقمر شرعه انتشر وندعي إليه وندعي إليه البشير النذير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه المصطفى ضوى السماحة مكيد من لذا
أصحابي من قد وعى خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العدية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العدية ما أنت إلا كنز العدية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية أنادي يا خير هادي كم تأنادي يا خير هادي جدني بوصري قبل البرية جدني بوصري قبل البرية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية والمدينة ترى الأنوار واقصد حمانا بنا طه المختار يمم نحو المدينة ترى الأنوار واقصد حمانا بنا طه المختار واقصد حمانا بنا طه المختار طه المختار يمن نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حمانا بنا طه المختار يمم نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حمانا بنا طه المختار وقصد حمانا بنا طه المختار طه المختار محمد يا أبا الزهراء نرجو نظرا محمد يا أبا الزهراء نرجو نظرا قبة الحضراء ليلا ونهارا ليلا ونهارا يمين نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حمانا بنا طه المختار يمين نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حمانا بنا طه المختار وقصد حمانا بنا
ditujukan kepada seluruh tamu undangan yang masih ada di luar untuk secepatnya memasuki tempat yang sudah disediakan karena sebentar lagi acara akan segera dimulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Ali Wafa selaku pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Nurul Anwar, Al-Mukarram Kiai Haji Abidi Khalik, serta Al-Mukarram Kiai Abdul Aziz yang kami hormati. Yang terhormat dan yang kami hormati segenap pengurus Khadimul Majlis Hubur Rasul, pengurus anak ranting Muslimat Kacangan, pengurus anak ranting Fatayat Kacangan. Yang terhormat dan yang kami hormati Ketua Pengurus Lembaga Pendidikan Islam Nurul Anwar, Ustadz Saiful Bahri, dan segenap Dewan Guru, asatid dan asatidah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Yang terhormat dan yang kami hormati segenap wali santri, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, para undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmah, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan puncak safari maulid pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama Hubur Rasul bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Islam Nurul Anwar dan pengurus anak ranting Muslimat Fatayat Kacangan, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawatun wassalamun semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam keburukan, alam kebodohan menuju alam yang penuh akan keislaman, menuju alam yang penuh akan akhlakul karimah dengan sebuah risalahnya, yakni ad-dinul Islam wal iman. Hadirin hadirat mustami'an mustami'at yang berbahagia, bertempat di Lembaga Pendidikan Islam Nurul Anwar pada hari ini kita semua menghadiri kegiatan puncak safari maulid pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama Hubur Rasul yang bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Islam Nurul Anwar, pengurus anak ranting Muslimat Kacangan dan pengurus anak ranting Fatayat Kacangan. Semoga kita hadir pada siang hari ini dijadikan pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at yang berbahagia, saya selaku pemandu acara pada siang hari ini akan membacakan beberapa rentetan acara yang akan berlangsung. Acara yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua, Mars Muslimat dan Fatayat. Acara yang ketiga, Salawatun Nabi. Sambutan merupakan mata rantai acara yang ketiga. Acara yang keempat,
ceramah agama dan ditutup dengan acara yang terakhir, yakni penutup strip doa. Itulah merupakan beberapa rangkaian acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Semoga acara demi acara dapat berlangsung sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Baik, demi menyingkatnya waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini. Maaf, pada siang hari ini dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga acara pada pagi hari ini diberikan kelancaran sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Kiai Haji Abedi Holik. Kepada beliau kami haturkan. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين رضوان الله تعالى على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة خصوصا لأصحابنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وشهداء الصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين المخلصين والمصنفين المقدسين البشرين. إن الله تعالى يقدس أرواحهم في الجنة ويعلي درجاتهم ويعد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. سنة الله ساكن كمؤسس Madrasah Nurul Anwar malam bekas setejana satu sana isap bola asal majuran Allah ban malam muka seteja ilmu nasib kaulih sareng ustaz sekali itu mengeluarkan ilmu bermanfaat dan sebarakah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Yakni Mars Muslimat dan Fatayat. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Cek.
Hadirin dimohon berdiri. Nahdlatul Ulama, teladan pemudi utama, berguna bagi nusa bangsa, menjunjung tinggi agama. Fatayat Nahdlatul Ulama, wanita berpribadi luhur, setia, terampil dan jujur, menuju masyarakat adil makmur. Fatayat berasas Pancasila, bersendi Al-Quran dan Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, menuju ridha Allah. Fatayat berasas Pancasila, bersendi Al-Quran dan Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, menuju ridha Allah. Hadirin dimohon Hadirin dimohon duduk kembali.
Terima kasih kami sampaikan. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, memasuki acara yang ketiga, Sholawatun Nabi, yang dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Jam'iyah Sholawat Hubur Rasul. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'ani sahabah. Ya Rabbi warda 'ani sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya Rabbi warham. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib. Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana. Ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حيطنا بالسعادة يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي واصلي كل مسلم يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بحضنك بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام
محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك.
سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وصلاة الله توجه أسرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله الله عليه وسلم مرحبا الله صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا يا رسول الله يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sungguh indah lantunannya, senduh tenang hati mendengarnya. Terima kasih kami ucapkan. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at yang berbahagia. Menginjak kepada acara berikutnya, yakni sambut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebatan kaula al-mulja'aki, para alim, para ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, wabil khusus pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Nurul Anwar, Saleran Semulja, Kiai Ali Wafa. Sebatan kaula al-mulja'aki, torfatan kaula ta'zimi, penceramah kita di kesempatan sore hari ini, Engki Kak Dinto Kiai Haji Muhammad Khalil Yasin. Saya alhamdulillah ampun tantuk Kak Dinto kalengkian. Sebatan kaula amul ja'aki pengurus ranting Nahdlatul Ulama Rais Syuriah Kiai Haji Abdul Waris Anwar, sareng ketua Epon Tamfidiyah Kiai Haji Kurniadi,
Sepaten kaula amul jaaki para ibu nyai, para pengurus muslimat, pengurus fatayat, pengurus ansor, pengurus ibnu, para hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah nyereng badan kaula sareng ajunan sateja misem kibu makin naswa nikmati panyaman karena semangken alhamdulillah Kiai Haji Muhammad Khalil Yasin ampun Prabu tinang tenang sampean kaula kun sekecek paling ten 5 menit 7 menit Kak Dinto. Para Rabu sesami mulja abdinah Kak Dinto minangkah bekil pamator dari cakancah senomor setong acara neng siang are mangken minangkah kolaborasi otabe gabungan otabe perkawinan antara 4 komponen. Sepertama engki Kak Dinto muslimat ranting anak ranting kacangan tineng kacangan Kak Dinto bado kompolan muslimat. Alhamdulillah Kak Dinto mabada acara saben bulan molot pas pengurus anak ranting fatayat kacangan jugenan Kak Dinto mabedah acara rutinan molotan. Selain Kak Dinto sepaling puncak engki Kak Dinto puncak safari maulid parno hubur rasul. Dadi neng Kak Dinto jugenan bedah majelis sholawat seanyamah hubur rasul. Kak Dinto saben bulan molot dari tanggal setong Kak Dinto mabada acara safari maulid amolot dari Roma ke Roma, dari musola ke masjid sampai ke kuburan di Berin jugenan sampai neng pasar malam amolot jugan. Alhamdulillah lah neng hari mangken Kak Dinto tasyakuran puncak epon jadi saampuna dari tanggal setong tung 2 3 4 5 malam setoh di Berin Kak Dinto 40 setongan buru semangken Kak Dinto selamat teh malar manter ajunan seteja hadir neng kesempatan siang are mangken ngaoliyah barokah dari majelis sholawat hubur rasul sarengan majelis sholawat hubur rasul terus berkembang jamaah semakin banyak semakin besar dan semakin istiqomah sarengan senomor 4 engki Kak Dinto lembaga pendidikan Islam Nurul Anwar. Jadi neng sekolahan Kak Dinto saben tahun Kak Dinto amulot. Nah neng ari semangkin Kak Dinto pak Kak Dinto agabung. Jadi muslimat, fatayat, hubur rasul, lembaga pendidikan Islam Nurul Anwar Kak Dinto aga coba congok tambule sampian lebih dari 4 insyaallah. Napaan gini kabinya lebih dari 4 insyaallah kan. Jadi karena Kak Dinto Epopolong bekerja pas marabu Kiai Muhammad Khalil Yasin Kak Dinto ngunceng di Budu Polo timin di Budu Polo alhamdulillah Kak Dinto semangken buru bisa Kak Dinto tahun si bekal datang hubur rasul milad epon insyaallah Kak Dinto bersama Kiai Haji Muhammad Khalil Yasin boleh terus 2000 sakemi Kiai Musleh Adnan terus gentenan Kak Dinto malam manter jamiyah sholawat hubur rasul Kak Dinto terus maju terus berkembang terus apareng manfaat dek kaseteja masyarakat khusus epon masyarakat Pakampen Lau amin ya rabbal alamin. Jadi abdinah atas nama sekampak gelek senomor setong ngaturaki matur sekelangkong atas rabunah para ajunan seteja sanau-sanas panas sanausa tak lembuk Kak Dinto tojuk neng tas belikir kun aalas terpal. Jadi abdinah ngaturaki matur sekelangkong
atas rabunah para ajunan nyambetenin undangan kami sekeluarga. Tor ajunan kudu yakin bahwa teu buna guru, teu buna ulama, orang hadir ke majlis sholawat kak dintoh, majlis maulid nabi kak dintoh tak kira depak manabi tak ater sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titen kaula yakin ajunan hadir dek ke majlis kak dintoh beni karena polana undang fatayat muslimat parno LPI Nurul Anwar beni karena ajunan kak dintoh undang sarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajunan pakuli atena saengke atena ajunan nace dek ka peutena ka angkui depak deka lokasi kak dintoh bersama-sama merayakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak dintoh ten kaula ngabas bade macedik ten kaula se dari perakeun dejeh iburu. Perakeun laok cetung dari lampereng ten kaula bes ngabasaki mak ujau kak dintoh. Ten kaula yakin ajunan hadir nang kak dintoh epakulih sareng Rasulullah. Kenapa napa? Karena sauna sasemak, mohon maaf saporana sanau sesemak manabi tak pakuli atena sareng Rasulullah tak yundang atena sareng Rasulullah tak kira depak kak dintoh sanau sesemak sanau soreng kacangan tibi lan manter beten kaula ajunan seteja terus pakuli ateh saengke rasa lebur dek Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap sampai akhir hayat beten kaula ajunan seteja. Teu buna ulama boleh orang kak dintoh tak pakerong tak pakerong dak ka Rasulullah kecuali kak dintoh orang kak dintoh kerongi sareng Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak pakebik mau solawat orang kak dintoh kecuali kak dintoh cet lakat ikut sebut sareng Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti dari sateujeuna abdina kak dintoh maturaki matur sakalangkong dak ka sateujeun para rabu para hadirin hadirat saya hadir ning kesempatan hari mangken kak dintoh. Saya terakhir abdina kak dintoh matur tak langkong nyon sapora. Manabi beda hal-hal sikoran sontuk pastena kak dintoh. Terutama di bagian teeren suguhan lena bagini ka makuno lembing. Tikel panerema ibu gi. Matur sakalangkong saporan nah tetimun korang sampian milih apa boy kasak beda. Kacang kolob beda, kacang kuring beda. Usah meleng. Ti nyon matur tak langkong. Seterakhir abdina kak dintoh selaku pengurus juganan apareng apresiasi sekecek deka para santri seampun norok lomba evaluasi nang lembaga pendidikan Islam Nurul Anwar kak dintoh beri apresiasi ten kaula berupa uang pembinaan kak dintoh dari panitia. Sikapeng setong engki kak dintoh lomba tartil anak-anak. Sikapeng setong Ahmad Aidil. Se nomor 2 se nomor setong Aidil ya toreh oke ke atas panggung. Siolog ongke marin beri na pese ben gula. Aidil bani Aidil se raja ka arwah. Ai se nomor 2 Nabil ya toreh. Kemudian lomba tartil remaja sekapeng setong Alfan Nuril Hakiki. Mun sobong deki penta ke gula. Mun tak tuli penta ke beli bakso men gula. Sen nomor 2 engki kak dintoh Ananda Ozil. Ozil anan kak Rahim. Mana bi sobong karena akemah ki lesoh deki penta ke gula. Kemudian lomba muhafadzah anak-anak sen nomor situng Ahmad Nabil bedah sobung boleh bedah ngitek yang todus. Sen nomor 2 engki kak dintoh Aidil duaan hebat nih kejadian. Sen nomor berikutnya muhafadzah remaja se kapeng setong Ahmad Fatih. Se nomor 2 engki kak dintoh Alfan Nuril Hakiki. Seterus epon lomba sholawat Nabi diki penta ketenggu lagi sambil foto tak pun apa diki di budi ini kedatang pun penta diki bayi ben golek sepuda lomba sholawat dadi nang Nurul Anwar kak dintoh nak kana iajari maca sholawat diba kasak bersenji kini
Kak Dinto alhamdulillah ampun bisa, sehingga nanti bisa direkrut ke hubur Rasul, terus setuana Kak Dinto bisa memimpin bacaan-bacaan sholawat. Nomor setong Alfan dan kawan-kawan, nomor 2 Ozil dan kawan-kawan, nomor telo Zizil dan kawan-kawan, nomor 4 Via dan kawan-kawan Kak Dinto. Kemudian juga lomba Mars Hari Santri, nomor sitong Fatih dan kawan-kawan, Lala dan kawan-kawan, Rifka dan kawan-kawan, Nafis dan kawan-kawan. Deki minta saya kegulan nih kan, nih harus saya banyak nih kan. Tak oning kayak si senapaan. Insyaallah mau beli bakso cukup nih. Saya terakhir lomba baca sholawat Jibril. Jadi neng Nurul Anwar Kak Dinto masuk tanggal setong bulan Maulid, nak kanak santri Kak Dinto epa mau sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad Kak Dinto. Asar setor ke guruna. Nak kanak Kak Dinto alhamdulillah bodes oleh 10.000. Bodes oleh 8.000. Ki bodes tak nyetor sekali. Ki bodes elang ben bis tasbih apa. Kak Dinto. Nama jong di manjong sobung ben tasbih apa elang. Oh iya hebat ben. Penarik Kak Dinto. Sehingga sarang cak-cak Kak Dinto epa kompol saampona Pak Polo setong ribariin Kak Dinto epa kompolong alhamdulillah Kak Dinto. Seepele Kak Dinto sepaling istiqomah. Sepaling istiqomah. Saya sih penare 10.000 Kak Dinto si nomor setong. Belum ibu. Karena bodoh seteki 10.000 kalau kuno tak ada sekali. Ya tak masuk nih kepuntan. Jadi mana bi sampean beda komplain deki. Kenapa? Kangkui mengistiqomahkan anak-anak sejak dini. Kak Dinto ibadah nekuk tasbih sallallahu alaihi Muhammad. Asar mari aja maah setoraki katen kaula utawa kata jun. Nikah tadi gula. Kak Dinto si nomor setong engki Kak Dinto rajaan nikah ulen nikah. Rajaan nikah kene nikah ampul perajaan. Nyenter ke gula deki Ananda Via. Terus kelangkong Pak Rahmat hadir istiqomah. Kemudian yang kedua engki panika Ananda Rifka. Nah, putran komboya Kiali Kak Dinto. Nomor 2 minta obeng katen kula deki. Terakhir engki Kak Dinto Tika. Putrana Sus sareng Kak Niman. Deki minta obeng katen kula. Kak Dinto alhamdulillah minaka sekedar sambutan dari Abtina. Diki satu santri seampun kesebut bisa menghubungi Abtina seampun acara Kak Dinto. Kak Dinto dari Abtina korang rangkong epon nyon saporah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at yang berbahagia. Tibalah kiranya kita kepada acara puncak siang hari ini, yakni Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Khalil Yasin. Kepada beliau kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunanipun Kiai Haji Muhammad Ali Wafa, dek salerana beten gaula amul ja'aki, beten gaula ta'zimi. Ajunan Kiai Haji Abdul Waris, ajunan Kiai Haji Mufti, ajunan Kiai Haji Abdul Khaliq, ajunan Kiai Haji Kurniadi, tercukan tak kalib ajunan Kiai Saiful Bahri, ben sateja kiai, sateja guru, para alim, nuun sapora tak bisa nyebut sateja karena keterbatasan pengauning beten gaula. Namun meskipun beten gaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dek sateja, saya ampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat secara istimewa Bapak Hakam selaku PJ Bakamban, ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir, dek keseteja ajunan beten kaula amul ja'aki, ben beten kaula yakin ajunan sateja imul ja'aki Allah. Alhamdulillah, saat samangken kaula sareng ajunan bi Allah takdir alengki, takdir apolong areng sareng azikir ke Allah. Samu ke palang kengah apolong saya ketika dinto samu ke sampai ke akhirat tak ape sapole. Manter sateja sehadir pamasuk suargana Gusti Allah. Sholawat ben salam ireng ngaturaki dek Gusti Kanjeng Nabi. Kalaben sholawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan ngarep samuka kaula ben ajunan selama kita sete ki pada Pak Aziarah dek makam Kanjeng Nabi Madinah. Saampuna sete manter ebek ta'abi Gusti Kanjeng Nabi dek ke swarga kalaben syafaat. Sehingga ketika kaula ben ajunan kak dinto syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi, kaula ben ajunan tak nyeting dek ka neraka na Gusti Allah. Amin Allahumma. Saat mangken nika salah satu acara yang kak dinto tasyakuran safari maulid seebadaaki daerah Pakampen secara khusus dan juga secara umum di daerah sekitar Epon. Penutupannya mungkin
pah salamatin. Sepertama tasyakkur, asyukur ke Allah. Ajunan selama bulan Maulid sareng Allah ibri pitulung, ibri pertolongan ngiring kegiatan amoloten atau yang dikenal dengan safari Maulid. Semoga kelaban isyukuri paparing nikmat kak dinto sateja sehadir pada pak amoloten boleh. Manter ki lanceng umur sebarokah. Bisa amolotan asafari Maulid tahun datang. Amin. Senomor 2, semoga kaula ben ajunan paringna istiqomah. Jadi kaula ben sampean mulai Maulid, mulai bulan Rabiul Awal sampai mungkin Rabiul Akhir asolawat ngalle tempat asolawat ngalle tempat asolawat. Nika manter tak tetia kelakuan secuma ikalaku nang safari Maulid. Selama setahun manter tetia latihan kaula ben ajunan pah kempang pah seneng pah lebur maca solawat da ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Makana solawat kak dinto beda sewajib, solawat ni ke beda sesonat. Solawat sewajib ni ke dalam pejeng, beda solawat tu pejeng ni ka. Solawat ni ke sesonat luar pejeng. Mun dalam pejeng tak usah bahas karena gula benajunan esoro tak esoro pakun kutu maca karena mun tak maca pejeng tak sah. Bener. Makana solawat ben solat ni kedua tak ning pesa. Tak sah pejeng orang saya tak maca solawat ben tak sah solawat te orang selo abejeng. Mun abejeng kutu asolawat, mun asolawat kutu abejeng. Mun wa dua eng nika ikalakoh itunya bekal sampurna akhirat bekal sampurna. Solawat te sampian nika tak usah dente ke akhirat itunya bi Allah bekal jumpa itunya bekal teka hajat kalaban barokah solawat. Amin. Sampai ada satu pernyataan yang dinyatakan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau menyatakan, "Ma min baitin au masjidin au mahallatin yuqra'u fihi maulidun nabi illa haffatil malaikatil kal makan." Mun beda situng kenengan, beda situng Roma, mun beda situng lapangan, beda masjid, pah bacaaki Gusti Kanjeng Nabi, sejarahna Kanjeng Nabi, tempat nika yen tare sareng malaikat Allah. Amin kau bu. Cengeng. Ada iya dina. Sampean kan mari safari Maulid tempat sampean kendengi amolotan, tempat-tempat yang diadakan safari Maulid nika yen tare malaikat. Amin. Keng kaula ben ajunan ta oning. Karena alam ni beda dua, beda alam malakut, nggih, beda alam malak, jadi tidak sama. Beda alam ni ke alam alus, beda alam kasar. Malaikat ni ke alus, Khalil Yasin ni ke alam kasar, makanya kening tekuk gula. Dan namun lo berjaja. Janji tu koknya gua apa aja mereka. Ada yang bersifat halus seperti malaikat. Malaikat ni ke halus, bentengal tak padang. Adan ki. Dente adan dimin terus lagi nama adan ki. Keng jawab adan ni kesambi pada ngaki bah jawab.
Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tempat yang dibacakan maulid, saya baca sejarah Gusti Kanjeng Nabi. Saya pertama, hadiri para malaikat Allah, keng gula ben ajunan tak oning. Mun pas sampai oning, buru bu, buru. Nabi Muhammad ni katuman nyuon ke malaikat Jibril, malaikat Jibril menampakkan aslinya. Cepun malaikat Jibril dak remah saya matawa aslina Muhammad, dak remah saya matawa aslina ya Rasul. Bengkong gula ni ke situng sabak ke Gunung Toib ni ke kurang raja. Bengkong ngasalaja sabak ke Gunung Toib kurang raja. Wah gula mikir mun pah malaikat ro numpak beca dak remah. Dibacakan Nabi Muhammad, tempat ini dihadiri malaikat, dipenuhi malaikatnya Allah. Bu, dimin mun tempat ni ka hadiri Nabi Muhammad. Ni kebeni sejarah namun hadiri Nabi Muhammad secara langsung. Sepertama, orang saya hadiri Nabi Muhammad ni ka pasti atine jember. Orang seruwat mun ningali Gusti Kanjeng Nabi pasti seruwat ni ka jember. Marra'a wajhaka ya karimal wali, marra'a wajhaka ya sa'ad. Orang seningali Kanjeng Nabi ni ka elang sosane ka elang ruwet. Mun kula ben sampean mun ningali kata tangke kan jen ruwet kan, jen sobek. Nabi Muhammad ni kemun ente ngali selera. Nah orang se andi ruwet elang kalaben atau mau ben Gusti Kanjeng Nabi. Pertama, nomor dua, Nabi Muhammad mun entar ke situng tempat, tempat ni ka peteng. Peteng ni kata usaha lampuin terak kala bentera ang jasad da Gusti Kanjeng Nabi. Makana cepon ulama, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad syafahullahu min iwaji ya Rasul. Ya Rasulullah salam atfatay ya jiratal ya uhailal judi wal kullu baitin anta sakinuhu mun bederomai tempati ajunan pastera kapi tak petengan dari terak jasa tak beten Kanjeng Nabi Roma peteng ni katera hadirin ni katera ongkuh maka nak beten Kanjeng Nabi kat itu tak pada beten selain Nabi Muhammad ni kabeten atera walam tahrub min haddawab min huddawab hewan ni tak buru dari Gusti Kanjeng Nabi. Hewan napa saos dari Kanjeng Nabi ni kalau buru keguleban sampean manuk buru napa tak buru buru cek na aku ngara guleban sampean manuk je bisa nyimpang ajem nyimpang seentar keguleban sampean karo situng koceng ngara guleban sampean na bau cuko dak mah koceng. Lah hewan selain kan buru kapi. Kanjeng Nabi ini ke hewan ni kata ada buru hadirin. Ada buru entar kapi. Maka nang sholawat ala sofil anam. Mara'ainal isahanat bisura illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallau alaika ya Nabi sa ya Rabb ya Habib Mara'ainal isahanat kami tidak pernah menemukan unta yang menghampiri orang yang berjalan di malam hari. Ketika Nabi Muhammad keluar di malam hari maka unta itu datang kepada Nabi Muhammad, unta itu merindu kepada Nabi Muhammad. Arenduh maksudnya Maila gelak, kenapa bahasa Indonesia ada rindu? Nah, ia merindu je marah le cerok norok.
Ya apa bahasan? Iya uwe cara nurut pada tak tahu. Ila merindu je. Kula mun malam mun pengajian bi kula saya kebaik alasan perinduan ben parakeun ni. Jadi mun pengajian terus saporana bu kula makin ki ngalia. Ngalia ka mah. Kula makin ki ngalia ka parakeun. Jago pak. Jadi kula mula pengajian malam ni kaya tutup pa kula tak langkong ki terus saporana kula pulan ki ngalia ki kurang situ ngaki mari dikantu kula ki ngalia ka parakeun. Pahatahannya di bawah parakeun lauk parakeun deje parakeun atas ben parakeun beb. Apa? Hula ke bodoh ni kedekit yang hula mun bekto ki bodoh di parakeun pagi ngalai ke perinduan ko bi hula. Walam tahrub min haddawab. Batina kanjeng Nabi ni perhatikan. Tak iburuin hewan. Hewan ni ada nyimpang dari Gusti kanjeng Nabi. Hewan apa saus? Mano tak nyimpang. Lo buru kesampian mak buru. Takok. Pulan kula ben sampeyan ni kampolanya lah ke hewan. Nabi Muhammad punten entar kapi hewan dek kanjeng Nabi. Terus cuma situng hewan ni kesero entar kanjeng Nabi. Wa ma waqa'at dzubabatun. Kalau king situng hewan ni kalau teman entar dek kanjeng Nabi. Hewan apa? Lala. Lala ni tak teman ni ke kanjeng Nabi. Percis sering pakampun dia. Cerem dia oleh keluar. Dina tai elala, dina tai elala, tai elala. Mi langsung tay na lalak kapi jadi ada mabuk mengarabi lalaknya ku WC umum ngara. Nabi Muhammad ni kalau teman etika lalak wa ma waqa'ad dzubabak mun lalak ni kata teman nita dalam kitab Al-Bajuri sebutaki anapa lalak ni ke hewan paling kotor hadirin. Lalak ni ke hewan paling kotor. Umur lalak ni kening 40 hari. Tak lebih lalak ni ke 40 hari ni kata ada mati. Lalak nikah nang seneng nak. Dek emak adi saya kok. Saya kat tempat kata ndi sandal saya hibah. Hong guan di kula teman pengajian di Mekasen pantorona elang. Bu. Ya grup naji mat tinggal gi ibu je saya. Lemun di kula elang lo kira setua sing eco je ni kene. Grup lagi ibu rujuk yang kui kan sedeng je pada soko na bentan di. King soko na si pada bu. Raja andi ku lamang. Apa mi agenda? So bari akan de soko na. Si pada soko na gi. Mun sandal lah raja endi kuda sandal. Wahahaha. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ni kafatana hewan lo toman buru, lala tak toman nyabe, petena tera. Siti Aisyah ni kajai kalam pijaru megegeri sehari lo ibang kisah sing malum mah. Nabi Muhammad masuk padang kala benterang. Makanya kanjeng Nabi ni kata ada jeng bejengenah. Anaknya tidak jeng bejengenah. Pulan mun bede terak nyentrong ke kanjeng Nabi, tepan ni terak ang sentrong ke kanjeng Nabi ni kata terak ni kata ada pak. Jadi elaben bi terak foto na kanjeng Nabi. Makanya cak pun lagu wala dhillullahu bal kana nura. Nah, korla apal make allo nat. Ya tempeng lo apal sekali, Bu. Baik tempeng lagu janda pirang tanggung apal jia. Wala dhillullahu bal kana nura. La dhillullah, tidak ada jang-bajangan. Wis kangkung hulam pun ki pun lah. Sekali itu sih bisa pada pak. Bede cerita na pencara mangangko dina dia. Ila cerok nurok rap, yu. Aduh, teh dungo bae kok.
Wala dhillullahu, tidak ada bayangan pada diri Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad terkena cahaya. Kenapa? Nabi Muhammad ni kebeutena tera. Mangkana kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Masuk ke tempat sebeteng. Nabi Muhammad ni kata putu temar, tempat ni langsung terak kala bentera beutena kanjing Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana mun andi Roma macai solawat, macai maulid, makle masuk nora kanjing Nabi. Roma masuk kanjing Nabi ni ka bekal terak. Roma na sampian se becai maulid, Roma na sampian se macai solawat, Roma ni ka bekal terak. Tang sapa kana jeung ku amulotan tang Roma beuntaun tang Roma pagun peteng. Mun la amulotan beuntaun pah Roma na sampian pagun peteng tengku kilometer. Tago ada token na. Kocang terak seekocak terak ni kebeni kapan emolotin pah tak usah lampui, tapi se terak ni ka ate na orang seandi Roma. Karena kanjing Nabi anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nuri. Coba perhatikan kalimat terakhir ditutup anta misbahus sudur. Engkaulah cahaya hati, engkaulah keterangan dada. Napa sematera dedek seh masinar esena ate kaula anjunan. Roma se becai solawat ate na seneng neng ne ka bekal jember. Ate ni mun jember make Roma na tak genteng seneng neng ne ka tenang. Bede orang ni ka Roma na pernah, keng orang na tak pernah Romana. Bede napa tade? Andi Roma pernah, keng orang tak pernah Romana. Ada apa? Mun mole laki nabi bini na iontal. Kikir tambu sekali, tapi beniring kanto. Mun kanto kan tak biasa kikir, tak ibu? Tak biasa kikir mun kanto. Potongan ria bu, potongan lem kalem kapi. Tak ning baju baki tu kau pendong ben sandal kok. Mun ring kanto gus bagus kapi, amin Allahumma. Le ate se etepani solawat kak dinto ate ni kafakal jember. Makanya cepon ulama idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli ala al mukhtari min ali hashimi kathiran fa innallaha ya'tika bil faraj. Ate sesering ruwat, ate seampo sosa, Roma sebanyak masalah, laki bini se atokar meloloh. Coba sampean pabanyak macam solawat dek kanjing Nabi. Kalau ben baro kana solawat bi kanjing Nabi bekal iblis jalan keluar kalau ben gempang. Mun selake duson, mun selake cermet, mun selake pegel. Coba sampean ni langsung pabanyak macam solawat. Selake mulai pakri dukikir, kakek lek sama sak kurang capina tok kurang bedis. Tahu saja wab cek sampean pahilat je ni. Cek pese didik minta bedis bidik di mason boleh bedis. Tak usah paling selake kikir. Kakek lek kurang ngajar jawab Allahumma sholli ala sayyidina. Insyaallah coba bikin pendong ki keceta kesampian dia. Ya macam solawat keng cak beringaki tempo lagi kikir bu. Beni solawat teh salah kenengena selop. Baca solawat cek ke tengah malam sampian bejeng hajat sampian anyuun ke Allah. Ya Allah bijahin nabi wa bikaromatin nabi bi barakatis solawat. Kana ben baro kana solawat pala mesaki atiten kula ya Allah. Al-Fatihah. Mari maca Fatihah pah maca aki solawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa afiyatil wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Baca nyuon ke Allah kalaban baru kana solawat ya Allah ten kula nyuon lagi ten kula pala masaki atena papagusaki akhlak ka bi Allah kalaban baru kana solawat bekali yoba. Mulai maca aki solawat pakun ta oba ku malam ma oba cek maca aki solawat pan laki na tedung maca aki yasin bisa. Male tuli mate.
Solawat tu kumuk. Dan gula ngabalai man kaman. Hulilia sini kabulambak si ayam malaki karo solawat. Dan gula tahadus bin nikmah. Dan gula keng akan fadilah solawat kesambian. Tahadus bin nikmah. Hajat dan gula bi Allah satu je pagempang. Gula amal nak rukyang solawat mulai lambat hati sampai makin. Sabor. Dan gula ngabula sini kami pola sampian pah semangat untuk ngamal lagi solawat. Satu je hajat dan gula bi Allah Subhanahu wa taala pagempang hadirin. Gula ni kandi hajatnya banyak karo situng selok tekah. Abi ni boleh. Dia ni kata onding solawat tu kita anu kan. Aslinya gula tan amit kan ibini esoro gula buk abini boleh ni ke esoro kengki takko. Mari amit gula ndak malik cak abini boleh. Terus. Empai lang ngaben bungkanai gua. Ya kan esoro nyaman itu bu. Oh esolak gua. Oh esolak. Oh beni esoro ni. Bajang gula bukan lesoro. Sambil nyari apa kampen pun ambil sendak mana. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana ajunan naba saus solawat hadirin. Mun tempat saus maca aki kanjing Nabi sejarah kanjing Nabi tempat ni kayen tare malaikat tempat kak dinto yen tare para malaikat Allah pah katina pa kawuleben ajunan bibir ben ates istiqomah ma sholawat dak Gusti kanjing Nabi maka nuran Nabi Muhammad bekal masuk kate kawuleben ajunan tek kubi sampean orang bagian setengah hajat tek kubi sampean bagian orang-orang sesukses pasti malam-malam nikah antara dua munta istighfar biasa na sholawat bagian para kiai andi potra bah potrana alim ibu-ibu nyai andi potra bah potrana bagus coba bisa sampean perhatikan mak bisa segak dinto amal ini kesebiasa nih keibaca nih ke solawat istighfar solawat makanya alhamdulillah ajunan ampun melaksanakan safari maulid apoluan are pun berarti sampean pan sepenapan are ampun maca solawat tak buang budak Gusti Allah dak Gusti kanjing Nabi samu ke hajat sampean sareng Allah Subhanahu wa taala kak dinto e pagempang baik hajat dunya langkong-langkong hajat e akhirat pun Allah Subhanahu wa taala menter segak dinto bedena amin Allahumma. Tadi Nabi Muhammad jasadnya terak Nabi Muhammad hewan tak nyimpang dak Nabi Muhammad lalak ni katanya be ser seningali Nabi Muhammad maka langsung elang kasosaan. Senomor 5 Nabi Muhammad ni kemun nyanda orang sakit sesakit ni keberes percis banding pakampun mereka mun nyanda orang sakit jangan sarah Nabi Muhammad ni kak wa maridin anta aiduhu qad syafahullahu min iwaji mun bener yang sakit Nabi Muhammad kesokan nyanda entar qad syafahullahu min iwaj sesakit ni kai paberes bi Allah dari kasakian mun bade sahabat sakit Nabi Muhammad nyanda lengki Nabi Muhammad ieu tiing serana sesakit terus cetak ke sesakit ni kabi Nabi Muhammad itegu napa saya baca Nabi Muhammad baca nikah petong kali as'alullahal azima rabbal arsyil azimi ayyashfiyak nikah baca bi kanjeng Nabi petong kali as'alullahal azima rabbal arsyil azimi ayyashfiyak as'alullahal azima rabbal arsyil azimi ayyashfiyak bi kanjing Nabi kak dinto ibaca petong kalih pah bi kanjing Nabi nikah bersabari fasbir pasabar sampian ki inna minadz dzanbi dzunuban la yukaffiruha illa al marda bade dosa ni kata isapora kalaben istighfar tak isapora kalaben ngaji tak isapora kalaben bejeng tak isapora kalaben alaku bagus tapi isapora gara-gara sakit buh saya sakit ni kesengkes beres saya kanjing Nabi nyandek ni wah terus sakit atau ibu sabari makanya cara nantar kering sakit ni kudu bernyabari persis sering pakampun mau nyandek ring sakit kok takut cek ki odik lah titi jerengkong sambian bu mau nyandek kering sakit gule sering mendepak setiap pengajian tata krama entar kering sakit sepertama cek ngibede eren ring sakit ni kata ibu kalang tak isu menep tanda ngakan pagi bagi roti benapel ya panakan saja gepok debok coba tambu sekali aku gengku saya sakit apa ya suan pepan tekai nak kanak je
Paling temu cek tumpes saya bagi roti ya kok. Lah, mau dengi bagi dan sesakit lo teras sebu. Cek ring sakit ni ketanda ngakan makan yang ring sakit ni. Kesel paling saya ngiba bagi pese. Ceknya banyak cek sampean bener ring soki cawacan pese 6 juta 7 juta. Aduh. Dupo. Beres makai kok. 20.000 bu. 15.000 tak kenapa. Gimangki 15.000 lo apa? Ya cuman pengarti mun ngiba 15.000 cek ngendang beki kok akrelek mangkad iya. 15.000 cek dengan ngiba ning 15.000 pakai ada tek kopi sampean. Harga gula nakeun 14.500. Sing ngiba 15.000 kan 500 rupiah pesena sampean. Ya kan mun tadi gula negin kebeli gula pesen sampean juga. Jadi mun ngebanding 15.000 sampai boleh deh ya. Mun ngebanding 100.000 juga dan tak bidang lo apa. Mun ngebanding 300.000 mun tak ada beli nasi cek boleh sampai. Mun ngebanding 1 juta nyari kamar nginep boleh ke lekuk nayu. Kok ikan niat lek boleh lekuk kok. Ni kata tak keraman ni terkering sakit cek ngebanding eren. Mak lepes senai long bolong kini kebe tambahan atam pes. Nomor 2 lepnya lebih. Mun tar kering sakit ini akan dereng beres sampean. Bu ya pedingkat keje ku sara le itu mera Roma saraan ben kaki je le biasa setia. Kan teger se sakit ru. Coba kan sakit apa kaki le? Tahu komplik. Aduh. Sara kaki je le eko. Abu ce endek itu dia tampu kaki je. Ede jena Roma percis kaki je ya masuk repu ka sakit. Kemis mate le eko. Allah. Mi teti absa abjagi odik kaki yu. Mun ki odik lati jereng kong kapan mati teti apa ku leku umbian. Saya ngagak mun bedereng bini ampun sanya ikan mun mati jak pendem kanto buang ke tengah tas ro. Malah teti labala. Saya nomor telok nyandak ring sakit ni kata bun Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad kotu nekku. Mun tak nekku tak nyamain i'adatul marid. Maki dapat kebun kona mun tak nekku tak nyamain nyanda kotu nekku. Cet pecet sakit apa le bahasa berseni kan nyenda niku bu coba nonongi jauh napa hingga ring kan beda tur kadang bila biji corona bi coba di jauh sapora lek dina lek yiti kita salaman polan mantar sakali mun tak endak minta nonongi bungko tak le telepon bae kaki kocang sakit ku le ari kok antara bulan entar karing sakit enggak sing beriang sinegu sampean mangkan antar karing sakit ini keselangkong saya laki bini entar kapi mun sesakit laki nasi masema sampai ku teku sakit apa kak jadi mun sesakit laki nasi neku sini kira sampai pecet kakek kak pasaper deh iya mun sesakit bini nasi masema bini nasi neku cak balik cak sesakit janda bah laki nantar gati langsung arah ke betis sesakit apa kakek le komplikasi iya le angak betis saya kok mari aku betis apa ngelek kapokang mak jan bulla jan ke atas le cek jaga aja kok ngiding anang bu beres omun seni ke beres maju kok senyanda siapa sih sakit ini kan Nabi Muhammad bahingak napa aslinya Nabi Muhammad ya Allah betul tera salah tera om pelon bu wa kafful mustafa kal wardinadi wa itruha yabqa idza massat ayadi mun sampai pelon ni kejeting mun sampai pelon ni kejeting ka sahabat tanang sahabat ni karo om mun karo teluari pakun ro mata ilang saking dari cekang pelona kanjing Nabi saking dari ro omah pelona Gusti kanjing na salah ro om cekak mun cekang makai lagi na sampean pada cekak pelona bu ada mun tepak kepe-kepe kelampi jang isikat pakun tu ditor-totor mun bahas cekak pada cekak keng bau na selain bu di kanjing Nabi ni karo om salah ro om cekak ni ka selain makana jasad tak Gusti Kanjeng Nabi ini kata pada ben jasad-jasad selain hadirin menter kita pangkia kaula benajunan salamuna bahas genteng ada genteng sepada ben genteng Kanjeng Nabi genteng ni kakak mun dari Nabi Adam sampai hari kiamat genteng ni ka 150% saparo ni ke genteng Kanjeng Nabi dadi Nabi Yusuf ni ka mun etempeng ben Kanjeng Nabi gentengan Kanjeng Nabi
King Nabi Yusuf ni kana kerjati. Makanya ketika ikatela bireng bini, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Bu, beni orang malaikat. Nabi Yusuf ni kana kerjati. Nabi Muhammad ni kapunten hadirin tak na kerjati. King tade orang ni kesegenteng apa deben kanjing Nabi. Cepon ulama katfun Nabi. Bau na kanjing Nabi ni kacepon sahabat tak toman beda eba beuna bau na sahabat. Kanjing Nabi ni mun apolong benreng pada renjengan kanjing Nabi jadi. Apolong ben orang koningan kanjing Nabi jadi. Apolong ben orang potian kanjing Nabi jadi. Apolong ben orang gentengan kanjing Nabi jadi. Apolong ben orang guanteng luar biasa, gentengan kanjing Nabi jadi. Pokong persis Khalil Yasin ribu. Tak percaya aja. Kula ni kamu apolong ben reng pada bu, pandaan kula jadi. Apolong ben celengan kula jadi. Apolong ben secoba nyempit yu penuh benti suri. Ini kan Nabi Muhammad apa majalah kerdus sih enten nah majalah kerdus majalah amal macam kena solawat nggih nah tore lah berjalan malia tak anu boleh sambil macam solawat beda malamal le kabu tore sandi obeng 2000 napa keluar ikut napa masuk ya kan tak kin belai pakun sedai ya yu boleh sambil maca solawat sampean pada maca pa khosok hi maca pa kaje pa khosok keng jak metem make khosok takok kerdus selebet tak ikatela sampean pah metem dedeng ma khosok dai. Sallallahu ala Muhammad sallallahu lagi boleh sallallahu alaihi tore sambil maca si Andi masang selo Andi autang masang sallallahu ala sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Terbi Allah ikan selebih banyak. Amin. Alhamdulillah ring pakampun kerdu saja lon tanengai pasang kepi sini kak. Alhamdulillah. Tahu apa nyabuk apa ngalak si edelungnya. Nyabuk tegi buk. Nyabuk mencer bi Allah ikan kente dunia kente akhirat. Amin. Pon terus ki. Perhatikan. Ini boleh mak le ke ngai. Ma min baitin au mahallatin au masjidin yuqra'u fihi maulidun nabi. Kalau ada masjid, kalau ada rumah, kalau ada tempat dibacakan maulid nabi, illa haffatil malaikah tilkal makan, maka tempat nikah iyentaren bi malae. Pertama, keingat ini buk, ketimpian nikah peleman deki beda olena. Senomor dua, tak nak apa cak lekar baca nak kerja ni kamu. Ku lekuk melomor petong polo lah ambu kayaknya. Wasallatil malaikah ala ahli tilkal makan. Sepertama tempat mangken benih cuma ni kakak tempat ajunan buk. Sesafari maulid saya tempatin baca aki maulid tempat sampian ian tari malaikat ni ke pertama. Senomor dua wasallatil malaika ala ahli tilkal makan. Senomor dua malaikat itu tidak hanya berdiam di tempat itu tapi membaca solawat kepada orang yang punya tempat itu. Malaikat nikah maca solawat kau ring sandi tempat, maca solawat kau ring sandi Roma, ben kau ring sehadir ni kebik malaikat yang maca aki solawat. Perhatikan di dalam kitab solawat kak dinto, kalau solawat itu minallah hiyar rahmah, kalau solawat itu minal malaikah hiyal istighfar. Mun malaikat saya maca solawat artinya malaikat nikah anyu onaki sapora orang se amuloten orang se tempat dah tempati maulid nabi maka bi malaikat orang kak dinto minta aki sapora. Mun la malaikat saya minta aki sapora bujak ko beter tu sana sampian pakemet tidak sekali sapora bi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Anapa saya minta ni ke makhluk istimewa malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat sama sekali, tak toman kelero, tak toman dosa, tak toman salah. Kalau pegang pendemun bedereng mati udi boleh bah bedeng ucap marah malaikat salahnya bude kok salahnya bude remeyu. Malaikat nikah tak toman kle bi Allah lakar didesain bi Allah ni kalakar etetiaki tak toman nyimpang dari perintah Allah ni ke malaikat. La ya'sunallah kecuali saya kesukaan Allah. Nanti ada pengecualian kalau ada cerita malaikat Harut Marut namanya. Jadi selain ni Allah memang didesain atau rok perintah Allah. Didesain lakar tak toman salah, tak toman kelero. Laju ring mati maudi boleh. Hadirin itu buang kibi ulama dan pula teman mangki menabi tak kale pada bun al-Imam al-Baijuri asli naring mati udi boleh ni kata ada. Kasa asli na beni mati udi boleh lakar kita mati. Jadi mun beda orang mati pah udi boleh kasa cepon ulama beni mati udi boleh asli na lakar kita mati. King karo tabu lata anyabeh tek lata aguli ketek ketek kecolok je. Tek mun ketek aguli lain artinya ni.
Anak apa yang gelak sampean? Ketek-ketek huli dak rumah kira. Tek-ketek. Mangkana orang mati ini kesunat. Iki pasarung yang kakak. Lato-lato. Lato-lato keng tak munyi. Binin siapa sih ngucak deh kak? Ada bahaya, saya menurut muslimat kia deh kak deh. Wah lato-lato keng tak munyi kok. Apa lato-lato si tak munyi jeju? Berarti kan meleng dina nih. Ada elang lah. Depak gendim bagi burung melang. Ring mate nih. Jadi ring mate udik boleh ni kata ada. Sing mate bah udik boleh kasah. Aslinya lah kalau kita mate. Makanya Imam Hatim Al-Asam Adabu salah situng kesunatan dari kanjeng Nabi nikah tajhizul mayyiti. Mun beda orang mate tuli rabat tuli pandi. Keng Imam Hatim Adabu idza mata mun la jelas mate. Jadi mayyit ni ka epa kon tuli pandi mun la jelas mate. Mun tak jelas mate cek korban di tako odi boleh pada neben cerita si eta biru orang sakit minta tacin beri tacin bi siodi tacin ekakan oleh saparo pereng agelau mate polan mate iki bekatanian pandi torok dari soko serampan muana serampah melak di pah ngucak kemah karena tacin ki guru. Nika beniudi boleh ulama ada bu mati suri itu ada yang menyatakan tidak ada jadi tidak ada istilah mati suri mi udi boleh beni udi boleh lakar kita mati asna roh kita apesa dari badan keng tabu nika lata anyabe tek lata ahuli cepon mangkana mun mayit nika ipandinah idza mata kutu tahakkuk kutu jelas mati geluh gempanga mun urang pakampun nika tokang mati ya mai temu iya dia celep kok erake nganye berarti mun erake celep berarti mah mun odi ode iya saya resi mun langi kanton iki oh dadi mun mate celep mun odi ki mayit lah kan dapur deh ya kok. Maksudnya mak tukang gapi deh dulu kan. Alhamdulillah berarti terpenter yang pekampun itu. Thank you bu. Oh menodi anga iki. Yes. Pon berdua mertelok terakhirnya. Ya wis beni terakhir. Ya kalau ngajak terakhir wahu hahu. Wis mertelok beni terakhir ya keng paham oleh bagi beni terakhir. Oleh tak bagi ngajak terakhir. Mersitung napa gila? Hilang lah. Berdua alhamdulillah hilang sekali. Tapi kok saya akan bisa jam dah faidah sekali dinak deka. Kengak you. Dedak kita tanya lagi na jawaban apa? Apa kau cangle? Apa anda je kalau pay kapi? Perhatikan. Sampian yang melaksanakan safari maulid, romana sampian saya tempati safari maulid, lengan le tempat romani ke kiai. Romana sampian saya kening safari maulid. Sepertama, ketika safari maulid itu dilaksanakan, dibacakan maulid sepertama haffatil malaikah, malaikat entar ke romana sampian. Saya tak saya. Kengan dulu, romani ke sini kah? Romani ke mun beda dua perkara ni ke malaikat tak bisa masuk. Tak masuk malaikat. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surun. Malaikat itu tidak akan masuk kalau di rumah itu ada dua hal. Yang pertama, ada pati. What do you know pati? Al-pati huwa kalau rumah itu ada patinya, mun beda pateeng,
malaikat ni kata masuk hadirin. Pah ngocak ning bekampun mun ieu kana mayu ku bupati mak le malaikat maut tak mak semua. Mun malaikat maut apa na boleh karo geng sing bupati, make pati ngi pati iki bi malaikat. Malaikat selok masuk ni ke malaikat rahmah. Malaikat si bisa antar dengan bagus ni mun Roma ni ke bede pati make macaki maulid nabi malaikat ni kata masuk hadirin. Hati-hati. Mangkana pati ni kah mun sampai bede situng tempat maka malaikat ni kata masuk. Nomor 2, rumah yang ada gambarnya mun ilmu Roma ni ke bede gempur maka malaikat ni kata masuk. Kelompok Wahabi Roma ni kata oleh beda gempur kak, gempur kiai, gempur sampian, gempur Habib ni kata oleh. Tapi untuk ulama ahlus sunnah wal jamaah yang dimaksud gambar itu surun lahu dhillun. Malaikat saya tak masuk ni kamun edelum Roma ni ke beda gempur sebeda jeng bejengenah. Napa? Patung. Jadi bukan semua gambar. Mun kolongan ahlus sunnah wal jamaah gempur Habib bagus, gempur kiai bagus, gempur sampian bagus. Keng mun gempur ni kebedejeng-bejengen hadirin patung malaikat ni kata masuk. Mangka ngate-ngate Roma ni kecek sampai bede patungah. Sekojak patung dia kebede kutupah orang benih patungah orang, make patungah koceng tak masuk. Mangka hati-hati boneka Roma si bede boneka na malaikat ni kata masuk kecuali boneka ni kasih tak haram. Nah apa boneka tak haram? Ilmu Roma ni kabede nak kanak bini keni ni ka boneka ni ka halal leki untuk ika main bina kanak keni saya bini ni ka. Maki keni mun laki tak oleh. Mun tada nak kanak bini sekeni boneka ni ka haram. Ketika haram malaikat tak masuk ke rumah nikah. Nyabak boneka nikah haram karena kullu ma haruma isti'maluhu ma haruma isti'maluhu haruma ittikhaduhu. Mun haram bedena patung nikah maka isabak patung nikah haram. Boneka sampian setandi nak kanak bini sekeni pah beda boneka nah maka tak oleh nyabak boneka hukum maha haram tak oleh. Ana apa mun nak kanak bini keni ni kami oleh pulan kanjing Nabi teman mangki Sayyidatuna Aisyah ki keni amain patung bi kanjing Nabi ni ka itorot. Berarti mun nak kanak bini keni ni ka oleh. Anapa? Litarbiyah latihan. Karena mun bini ni ka gulekuk mun tu bekal andi anak. Jadi ki keni benem-benem sini kata napa? Polan latihan. Mun laki masa ada iya mun laki. Makanya mun laki begini keni tak oleh mun bini oleh sini gelo. Paham? Kan latihan bu, latihan sini ke kan mun. Jadi begi keni ni kayo laki. Patung ni kata kutu boneka, tinggal kunci. Tak oleh mun makin ni keni ni ka patung hadirin pokong mun bareng seodi ni kata oleh kecuali patung ngabungkana sokon lo bapa patung ngabeto lo bapa keng mun patung ngakoceng patung napa saus tat kule compok ni ka andi boneka dak remat ro tak haram ketok buang cetak ke Lamun tak senikah haram bu, karena masuk patung muni buang cedak kan tak mungkin odi cek sekengah hewan kan dia. Maka caranya muntro tak haram mah ketok cedak kah. Sini kalau, mungkin sepenting gula mari madepa, ekalako tak ekalako, nama jang sambian. Sepenting gula mari madepa, saya ngajak herat cak akateng mun kan neraka ada, mun kaswarga burung gula janda norok kapi lo apa mah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, kali 5 menit, please. Korang mayu. Iya mayu mun korang, Bu. Apa kula make compok, mun tak tegay soro toron tak toron Bu kengki. Pengajian. Mun saya bagi korang mayu. Coba hahaha sambian. Senomor situng Roma saya macaki maulid nikah yang tare malai. Senomor 2 wasallatil malaikah ala ahli tilkal makan bi malaikat kak dinto yang macaki istil. Senomor 3 hadirin napa? Se ekaul lebi orang sa molotan senomor 3 wa ammahu Allahu birridwani warahmah. Tempat saya macaki maulid Nabi nikah jawuni Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tempat yang dibacakan maulid itu akan diberi rahmat dan keridhaan oleh Allah. Ini yang paling puncak hadirin. Mun la oleh ridhona Allah, mun la oleh rahmat Allah. Bu, cek beter bekal selamat dunia akhirat. Amin. Cek pun serah. Kanjeng Nabi ada bu. La yadkhulul jannata ahadum minkum bi'amali. Sampian semua ini tidak ada yang masuk surga dengan amalnya.
Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Kakek kapi je tak kira masuk syurga kalaban amal. Ajunan maki sengkok beni masuk syurga kalaban amal illa anta ghammadani Allahu bi rahmati, kecuali kang bi Allah ibri rahmat. Semua manusia itu masuk surga tidak dengan amal, tapi kalaban rahmat ta Allah. Mun ngangkui amal tak cukup amal ku leben sampean ki masuk syurga bu. Cak ku leben sampean abejeng magi abejeng saya pikir pakun nyosok pese gele banyak gelu tak kelero. Kayak ngai tempo nak abejeng iya pese na 100 luang 30.000 sosok. Siapa jeng tega kalau pay rakaat do? Nggih. Cak kula ben sampean abejeng tur kadang ada entek sponsor. Kapan sponsor gercuk-gercuk tuli ngala uduk saja do yang par jadi TV orang adu berek cetak adu dajed iya bakul. Kula ben sampean nek abejeng tur kadang bacaan baca kapi pamare sing imam milake nak kau saya budi bede bacaan semin Gresik kokoh tak tertandingi belanja bulan ini diskon 50%, hubungi nomor 0 baca kapi pagumet. Tega tak macam Fatihah beda. Aku ding cukok iku lepai ki ba abejeng. Pana bejeng ke ngai cak cukong kita ibata. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh cukok iku lepai ta ibata aku. Iya kana butuh iya kan teman terbin ni ibata akin. Wiril maghdubi alaihim waladdallin. Aduh poton kana iya mane mecek larang kata. Bejeng ngak ni kes iki ba masuk surga. Mangkana orang masuk surga nikah beni kalaban amal. Untung beni kalaban amal. Mun ngakui amal haram tak kira bisa. Bejeng kula ben sampean beli swarga. Cek bejeng kula ben sampean king nope fardo korotan di otang khosok nika tak khosok. King cek ambu sa bejeng make tak khosok yuk. Kula bejeng tak king tak khosok bagus. Saya tak bagus dia mun khosok tapi tak bejeng. Khosok Allah. Allah. Abejeng bu. Hanja jo. Untung rahmat. Sampean udik sebitek tahun kan? Mun masuk surga kalaban ibadahna sampean sebitek tahun di surga ibu keluar boleh sampean. Betangki. Untung kalaban rahmat Allah. Karena kalaban rahmat abadal abad sampai bila ibu sampean pekun masuk surga tak keluar boleh hadirin. Mun masuk surga kalaban rahmat mek nang kina bejeng. Mek tak minta rahmat buta usaha bejeng. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ternyata rahmat Allah ni kaibeki ka orang bagus. Saya orang bagus. Saya turu ocak ngak sampean ni. Suruh bejeng lah bejeng. Suruh apasah apasah. Suruh ngaji ngaji. Ni kering bagus. Letiti kula ban sampean gak dintok. Sadaja ibadah saya kelakuh. Dalam rangka king taslim. Tunduk patuh kapakuna Allah. Masalah swarga Allah deki rahmat saya bagi kula benajunan. Dan ternyata orang saamulotan ni kae paringin ridho, paringi rahmat. Mun la oleh rahmat, cang sapa tak masuk swarga, Bu? Amin ko, Bu. Abu. Pahano age tu sagale. Saya ngak lebur lah. Cek padeng aja lo teman muring gendeng dina dia. Napa bu amimpe? Korja amimpe aku me bu. Nakin sasate kira. Pon lepah anyuk on ke Allah. Manter epa istiqomah. Thank you bu. Sampai la safari maulid manter epa istiqomah asolawat istiqomah bagus istiqomah zikir istiqomah ngaji istiqomah. Mun terus-terusan istiqomah mate bagus cek kubeter pakun masuk suar. Hanya on Allah mantir istiqomah aben sete mantir asangu la ilaha illallah amin. Mun la sampean istiqomah pah sete husnul khotim asangu la ilaha illallah sampean tak kira nyeting kan neraka sampean langsung masuk surga. Makanya mun bedereng mati ani kejakan deui lain bi Kanjeng Nabi pareng nyuning lakinu mautakum bi qauli la ilaha illallah. Mun bedereng mati ajakan deui lain pakam bende mutar kering sekarat pahikan deui pal-pal tak ambu sekali. Kak, kok mesti ya Kak deje sabe? Enak. Bede sampo deje kering mati ya. Bede selaki dateng pahan ku ka bauna, pateger Kak, pateger. Ada si mati apa nerok bunte? Pateger. Cek orang mati ya talken pateger. Talken la ilaha illallah. Talken ni kaca ambu la ilaha illallah. Cek je kaje reng mati ni kalau tengel. Wah, idin nak tu kayak kiding kembong lauk tu. Allah. Allah.
song arah sering cedengan pah ngucap kentebuk apa tak lemat teh kok. Beda sedaya. Banyak ego. Ngarai Bengkalan ngolak kapakan bendi ya. Iroma si cek deyen bu. Talken senikah. La ilaha illallah. Mun la nuruk bunte ni kata usah talken boleh. Talken ni kan mak le nuruk. Mun la nuruk ambu tak usah talken. Ambu aki kengja nyimpang to hui. Apa? Takut akan jelain. Kemudian akan jelain. La ilaha illallah. Senika boleh bu. Mun la nuruk bunte ambu aki. Saya kocak man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah nikah. Sepenting kalimat terakhir la ilaha illallah. Maka saya kocak la ilaha illallah mungkin mati na lekuk pada. Sepenting dari la ilaha illallah tak cak ngucak lain sampai mati. Benih pah bereng benih pah. La ilaha illallah pah mireng mati deh. Jadi mamun benih Indosiar nemu sudah iya. Jadi mau beda, mun tak kena janjian ben malaikat. Ada. Jadi kalimat terakhir la ilaha illallah nikah. Mari la ilaha illallah tak cak ngucak lain sampai mati bu. Mangkana mun la mari ngucak la ilaha illallah tak usah talken keng jaga cak tina aki. Maca aki Yasin nazalat alaihi rahmah turun kan serna Allah. Maca aki ar-ra'du gempang tebungnya benedeki seni kebuk cak tina aki. Toro kadang bini nanu kuwi laki na semati. Lakar itu kuwi ka. Mari ngaji sengkap main HP si bini. Ku tak TikTok kan diting semati aja. Jangan tinggalkan aku. Ku mohon kepadamu. Tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Laki na burung semati apa nyempit kekasihku percayalah. Anang may payon talaki na magkaganyo. Paiki pemunian talaki na daya anangnya. Bula lalaong kuri pa nagila pa ibantay ngaki anang na. Ni serah anang dia ada magkakidibok. Bagila yang pen deh kak. Aku takut tak aku lisa gila isa berkeluar nang. Amulut na tak amulut na. Mulutan. Kay beli na boleh. Napa dia bunyi Imam Jalaluddin As-Suyuti, ma min baitin aw mahallatin aw masjidin yuqra'u fihi maulidun nabi illa haffatil malaikah. Nomor 2 wasallatil malaika ala ahli tilkal makan. Nomor 3 wa ammahu Allahu birridwani warahmah. Mun tempat ni ka ibacai maulid hadiri malaikat. Nomor 2 macaki istighfar bi malaikat. Nomor 3 bi Allah paringi karidhaan ben rahmat. Ajudan sedaya hadir karidho bi Allah ben oleh rahmat dari Allah. Amin. Tahun datang bisa boleh lagi. Terlanjing umur. Tertabang dia boleh. Sekak dinto. Nah, isuro mole kok. Sekak dinto. Amin kok. Sekak dinto sih bisa pada Pak. Hah? Apa yuk? Korang? Kaman to? Ayo nah. Orang lebih nanya un seporah. Sana usambia kerja seporah thank you. Betul Allah beda manfaat ben barokah. Khud masofa wada makader je kejeng buang setelok ni kekengai makle semangat amulut na boleh kok munde amulut na boleh dan ni kebuanya mana abua pasti semangat amulutan gi mage jang goreng ko bolo bit empon bian lan oro para guru-guru ajunan sebedekan tu ni kala palagian sampean amulutan la amulutan orang lain ngocak apa bit abo mun sing ngocak yang lain hadirin makila suruh benda pada ben suruh benda badminton aja dinggi-dingaki yang ku ulama ahlu sunnah wal jamaah yang ku cek bukan tak tahu bid'ah ada oning al-Imam Nawawi fi syarh Muslim menyatakan wal bid'atu bid'atani siapa sih tak tahu cak amulutan ni ke bid'ah tapi bid'ah ni ke beda dua bid'ah ni ke beda sebagus bid'ah ni ke beda secuba benih kapan bid'ah masuk neraka bu paham makanya sambian sing ajak ding ding kita bunar yang lain ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah NU ni kasih madepa
Kak Kantoh, Syekhuna Khalil Makon Ki Hasyim Asy'ari pahtati organisasi untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah hadirin sampai makin ni keajarannya semuanya ada dalil. Tadi bani pakor mabada ulama ni kah. Bani orang-orang biasa, orang alim kafi al-alim al-allama bahkan waliun min auliya illah wali-walina Allah sama beda. Tadi sampean cek nyimpang dari NU sampai mate pakun mungkin ni kan NU kapi ni kan. Kula mulai kini NU nuakan. Kita kau cak keluar dari NU ni kan sampai mati. Lalu guna Ki As'ad Samsul Arifin. Siapa saja ke NU, siapa yang ngajum NU. Vokal ya kuasa santren sampai ke akhirat. Eki babi Ki As'ad Samsul Arifin. Akad tengah Ki Hasyim Asy'ari. Engki akad tengah bagian marah urus pengurus NU ni kah? Rois ni kah? Kesana ni kah? Ki akad teng budan ni kamu sok suar ke iki bosai kona hul biar akad teng mun sejanda akad teng kangko pada hukman wah kok tapi janda sing ngode mun janda sesepuh akad teng ke kiai mun ini lakon ya opo iki dek wis lah kok zakat dintoh. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qudwatan hilati adribna ya Rasulullah. Khudh bi aydina ya Rasulullah. اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بحق محمد اجعلنا من خيار امتك اجعلنا واياهم من خيار اللهم اجعلنا واياهم من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا واياهم من عبادك المفلحين اللهم اجعلنا واياهم من عبادك المحسنين اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين اللهم اجعلنا من عبادك الخاشعين اللهم اجعلنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى محمد سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين محمد تقبل منا بأسرار الفاتحة. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula lah acara pada siang hari ini. Kami mewakili segenap panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada yang telah hadir pada acara hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama Hubbur Rasul yang bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Islam Nur Anwar, pengurus ranting Muslimat dan pengurus ranting Fatayat Pakamban Lau. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada yang telah mensupport acara pada siang hari ini, yakni Cesa Studio, MJ Audio dan Nafila Audio Production. Akhiran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.